Yeah. All right, hayi njalo Jig manje. Right, so you noticed ke siqhubeke ngomsam series. Episode 4 was ungeno. Ungeno nokungenwa. Right? We spoke about something very, very, very important today. I went in on it in a couple of spheres, ne? Ngale ngakhuluma ngesimo sani, ngale ngakhuluma ngani, ngalolu daba lokuthi-ke wena-ke nangu umfowenu, nangu udadewenu ushonile. Ebese-ke manje-ke ade eganiwe unkosikazi usele yedwa nabantwana. Ebese kuba khona isinqumo esithathwa umndeni ukuthi uJabulani kuye okumele angene lo nkosikazi. Mayamngena lo nkosikazi ebese kufika isigaba sokuthi-ke manje kumele baganane ukuze lo muzi ungafi, ukuze labantwana bangahambi baye kweminye imizi, bangayenzi ezinye izinto ezingalunganga, bakhuliswe ngaphandle kwesisekelo sethu. Ngenza nemzekelo ukuthi-ke uma kwamawele kwenziwa njani, uma kwamawele esilisa okanye uma kwamawele esimame kwenziwa njani. Right? You go there, you listen. I spoke to abantu laphayana, ngize ngahamba ngayokhuluma ney'nhlanga zabantu ey'ngafani. Ngahamba ngaye lapha emaXhoseni, ngawela emaXhoseni, ngaya ngale emaZulu, nani, ngaya ngale eMapedi, nani. Ngangenzela ukuthi nibone ukuthi lolu daba lijule kanjani. Lolu daba masihamba ngesimo sey'godi, ukuthi yinto ehamba hamba bese ifinyelela kude. Ngenze ngamabomu. Isona sizathu leso engenza ngoba ngangifuna ukuthi singene kwinjula yayo. Ngaphinde ngaqhubeka ngangena-ke kusimo-ke songeno-ke masikhuluma ngesimo sikamoya, or isimo-ke sabantu abadala nokwelapha uma unesiphiwo sokwelapha, where we engaged on udaba, whether it's plural or singular. And yeah, we got wazi na ukuyizwela uvo labanye abantu, uzwe ukuthi lento uma ihambe iyofinyelela izifike kuphi. Right? So ngena-ke nawe-ke mfana kithi dadewethu, listen, learn, engage, ukwazi-ke nawe ukuthi udaba lakho-ke libe isisekelo sakho. Alright? Go there, have a look, watch, and take it from there. Alright? Danko.